Wozani ndlebe ngize nendaba. Allegedly, bafowethu, today it's my first time ngenza ivideo eqondene nocwecwe. Ngathi mangizuma wakhe exoxa le ndaba, ngafikelwa inkulu ntukuthelo. Nokwangenza ukuthi ngizame ukuthi ngizibe lento. Kepha bafowethu ke izinto ezenzakalayo ziyakwenza ukuthi ugcine ufuna ukukhuluma. Uyabona nje lento ekhulunywa uminister uLokhuzana uminister wamaphoyisa uMchunu. Hayi bafowethu, leyanto leyana ingicike ngenye indlela. Uyabona ngoba asazi ukuthi which criteria did they use ukuthi baze bafike kulento ukuthi ayikho iDNA eforeign lapha kuleya ngane. So okusho ukuthi le ngane le ayikazi ithintwe, kepha udokotela futhi bona baniLokhuzana, banobufakazi balokho. So angiqondi le nto ye-foreign DNA ukuthi uma kuthiwa ayikho, what does that supposed to mean? Mhlambe yimi engilahlekile, ngizoke ningicacisele ngane zawethu ukuthi what does it supposed to mean. And then bafethu bese siba nenkinga enye ukuthi sinomkhwanazi lapha eKZN ozama ukulwisa ubugebengu ngendlela ubugebengu obuhlukumeza ngayo abantu. Ngoba angeke uthi wena uzolwisa ubugebengu obula ebese wena uthi uzoba la. Cha, kumele ubugebengu ozobulwisa amabula nawe ulingane nabo. So ukulwiswa kukamkhwanazi lapha eKZN angiqondi ukuthi ulwiselani. And nakhona uMchunu njengominister should be the one who's supporting umkhwanazi, but they are also the ones abacindezela umkhwanazi eKZN. So mina bafowethu ngizothi njengoba kunomkhankaso nge-11 kwephezulu mayelana nayo lento kaMkhwanazi, sithi hands off umkhwanazi, ebese siphinde sithi justice for Cwecwe. Bengifisa ngathi singaphuma sonke siyisupport lento la nge-11 ngaphandle kwalaba bakwaGogo, ngoba they are part of the problem, because the problem that we have in this country is an ANC problem. I-ANC bafethu isisidayise kakhulu, ongaboni angazi ukuthi uyobona nini. Abantu be-ANC abavotile i-ANC bekumele singabafuni emphakathini, ngoba lenkinga esinayo ikhozwa yi-ANC. Angeke bephume beyothi justice for Cwecwe nathi kube kuukuthi they support the minister ophuma ku-ANC ocindezela uCwecwe. Angeke baphume bayothi balwisa indaba yeVET kube kuukuthi iqembu labo yilona elisinika lenkinga yeVET, ukunyuka kweVET. Angeke baphume bayothi balwisana nokucwaswa komuntu omnyama eSouth Africa, nokucindezelwa komuntu omnyama eSouth Africa yi-AfriForum, yi-DA kanye ne-Freedom Front Plus, kodwa bebe behlangene nabo futhi. I-ANC iso nabacindezeli futhi nje lokhu kwe-AfriForum kungicika kakhulu ukuthi awu ANC noma ungaze bekhulume kakhulu phambi kwabantu, kodwa ngokuthi bona they support lento ye-Rainbow Nation engekho eyafostwa obaba uNelson Mandela. Ayikho le nto ye-Rainbow Nation. Senibonile labantu abakaze baxolise kithi, abakaze bakhombise ukuyisola nga-anything. So we can't be the ones esingathi sincenga uxolo lwabo, engathi thina sincenga ukuthi sifake kubo. We can't be. But siyabona njalo i-ANC njengoba benza usenzo Mchunu, i-ANC njalo ifuna ukuthi abantu abamnyama behlale bengaphansi kwabacindezeli, behlale bekhosozela ngaphansi kwabacindezeli. We can't have that. We honestly can't. I-AfriForum, AWB leya, abantu abadala bayayazi AWB uNtamolukhulu bayazi, yiyo leya AfriForum. Bafuna nje ukuthi kungabiki ipeace eSouth Africa, siphile njengoba siphila nje, kungabi mnandi. Ingakho bekwazi ukuthi bona basupporte umuntu osolwa ngokudlwengula ingane esikoleni. So abantu be-ANC ngifisa ngathi besingabakhiphela eceleni, singabafaki kulezi zinto esiyilwayo, ngoba
izinto esiyilwayo zidalwa yibo ngokuvotela abantu ababaziyo ukuthi abasithandi, bababeke ey'khundleni lezi abakuzo ukuze bezoqhubeka nokuthi bacindezele umuntu omnyama. So ngokufisa kwami bafethu bengicha, ANC, abalandeli be-ANC asingahlangani nabo kulezi zinto esiyilwayo. Angazi uma niyangizwa yini. Ngiyacela bafethu supportani naye imashi ngomhla 11 April, i-Justice for Cwecwe, bese kuba i-Hands Off Mkhwanazi, Nhlanhla Mkhwanazi. Ngizoyifaka la, niyifundele nani, nazi ukuthi ne-information zoyithola kanjani. Angibonge.